That's a good ball round to the far post. They could score here. The kick. Diaz with the run. Oh, it's a lovely ball. All this is by David Alaba, right on the money. Kajing elak UEFA Champion League hapdeng Real Madrid bat ka napilo kalong kabaitan ha. Ndai mas sedang ha kelas tem ka napilo kayo panlam kmat ya ka gol ka paningkong lingba usamwan ha kaminit ka bakandai. Ndai dai ha kaminit ka bakhatway ka Real Madrid ro kayo ban panpai ya ka gol ka paningkong jong ka napilo lingba uro draigo. Reha kaminit ka paarpo arro Real Madrid kayop yang sashi gol lingba George Bellingham. Pat hadu bakut ke cingi dakai haka kelas tem Real Madrid latam da arlaway ka napilo. Rai marsun sedang haka lamit ka napilo kayop yang sashi gol lingba Aguisa haka minit ka pasopinyo. Pat ke cingi dakai yang ta kalalong kabaitan ha. Ndai deh kamilit ke bapa pusau ke Real Madrid layok yang ya kasih gol lingba upas. Pada kamilit ke bapa pau pusau ke Real Madrid layok yang ya kasih gol lingba ucos lu. Pada hadu bakut ke jing rekai ke Real Madrid kata masau laar kena pilo. Pada ke jing poin mentah ke Real Madrid padon hakerdan ke peningkong Ndai kena pilo pan kedan kebaar. Bless you.